for the trophy tour inside the sideline of the ground. All the programs will go on simultaneously here at the playground. So besumau Kazalgaw Dokora Masakauri Hanja Bitangmanko trophy tour खालामनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे चिरां karate team बिथांमोनखौबो demonstration नि थाखाय खावलायबाय लोगोसे Miss Sudem Sona. Now Sudem Sona is in the main role in the movie Musa. Musa Sautunaw bitanga, she is on the set of Musa in main role. Ini Musa bang.
Thank you so much. गोजोननाय थाबाय मिस सुदेम सनानिसिम बिथाङा बर'नि मुंदांखा एलबामफ्रावबो आथिखालाव एक्टिं खालामगासिनो आरो बिथाङा आथिखालाव मोसा सावथुनावबो मेन लीड र'लावहाय बिथाङा शुटिंआव सोलिगासिनो दङ. So thank you and wish you best of luck for your upcoming